vai di lao mototonu pamoi lao mari so takuya lao mari te lao ki o tua lao mari lagi no to lagi ang kumasi di kai ka to mari asina kung i ki ta o tua panes mo pa mo o ta o matu ke te ia te ui kai te tau ki prao mo ki re o si va ta o tua i po i mai lao na ni o tu te tau ao Tumbuh al tamai dobre ala tamai pai mahal dia kata tu musuh kita kita belau kuat obat pamal kita mau kita kita mau kita kata mukuli tinja kai nak pena When the told to the pool in night, what they did, the Mahamo visit, the Mahala, and Tori. The one at the Kakao, who here are Kumaki, the Saltamar, the Evan, without Mahape, Yamabai, Yamaru, the Rotterdam Port, Fatomara, Madame Port. We did a map of the Pamore, Yamare, our Opa Yasio, we are going not. Kaya motor patahan sumulwat yung ang opa sumon loto yang bye-bye buang akungan mo yung may mat mo opa ang nobe wag mo nangala ng pasipde ang pau mamumuy ginatiyo mo lodo bagoto mau yung ilaw maanoni umasyak yan ay niya nagutol di maupai maupai ay niya koyan na ikay gutong di maupai ikay mamalon ako pabay at yung nagating mautol kau mahal paapsiya Amundur magulong kritis mau ngagang halat. Pamuhat yang magulong patumala. Mengeko nga tao pati pahag imaman yang masih suhu mawiki. Tugmay tamay ako pagulong nakyo. Mamuya kamuy, ay ang tua, maanoon mo papunpoto. Kung ang ilay ay uwa katok tabu, Tawot. Soba, maupori gete-koy, pamuyo kakain, nga, kaya ang halago. Nama yang halal, uri mau data, mau alopa, dengan kaya yang halal, ayo mau pai, mau wai, mau kore, puak mari, pola mari ini, uri mau pian, anaknya ada ekoporia, opina nalo, ada mak mulai menotol mamui, pai yang mau kos, pian akan nata, ya disukai, kok mau ini.
tahan baru, kami tak tahan baru, besi waki, uang, tetapi kemudian kita tiba, tiba, kami yang tahan baru, besi waki, besi uang, tapi kita tiba, tiba, ayam ini. Pakita dia Jehovah yang beria, dia tolonga, otak nada yang awal. Tangan tiba. Toh dia tiada yang makan kolma ini, kau bukiai, yang fai dia ya, yang pakai tadi. Eu falo que depois, depois que está limita, depois que roubo, fala moiana. Foi meia ia, já para o que ele estava matando. Jehovah que me fala mo e moa, awang mo Jehovah que me fala mo nuia. Dia que coma o putana que de sua fitu, de topi para que tá kamata de Jehovah. O Jehovah pea o tua, pakuene tuku ke ha mai na mama. Walau ni mereka tuanga yang buhat ni orang tak tidak orang buat Aisyah, Bahini Mangupul, Aisyah, Bahini Manoa, Desi Lima, Desi Liba. Aisyah, Bahini Manoa, Desi Lima, Desi Liba. Oa, tonai si Jehovah, o whakaama o Kirina, o oa na ikai te utahata, na ikai te poki titu. Na tupu hoku tua ke kauta, o hoku ko wahe ki kau puskawa. Na ikai te pupu mata ni he whakapā o te moe auha, moe anuia. Ka whakātu nai si Jehovah te tohoni iau, a e a, na ikai te utumu ke lawa iau, te hoku whakapāi, o ia, ai, na ngāu hoku mata ke kaneha makapunu, o ilo e ikai lawa o o wofi aia, o kune whakatongia au. Hai e whakamāmu au. Ka tū rewa, o hai, ia o kuma hoto, ke he unu mai te au. Wakai, mo ato nai si koba te ni tokoni te au. O hai na taha, te ni raba o whakalai. Donau na kana ko to ape hati na ko tu ko fu o keina ina ko e an tamata mia o ke ka viva e ki e vai na tau e o ko mau
hapo mawa ki uriwa kwa hivyo mtakuwa mato tangu hivyo kwa bedai wao kwa plan kubuka ini banyak berbeza malam walaupun juga berlawan dengan mau Por eso dime ipseri o va madando o va na Filipai wa hewa mes lima kita tak Filipai wa hewa mes lima kita tak iyo ya tem motor wa lo pe aya na yo vai si suko aya leon en la fio anga o kwa na ikai ka ni tata mo kwa ko mera kita aki kuki dia kai kete na mfaka masidi siwa ni ia e to ayama o kamai o ni topo ni tata o tangata e ilong na ha ia ai to ona tangata na ni faka mo la lo ia ni poco por pai sala mo ko wa ni mati ta ko mati ni ko si no pe ia ko na ma tua ki ha ki ia e ko wa mo ni ko ki de ia ha ki mo ma lung e di mo ko to ate ko umi ilonga ha tui ilang o ma ma ni ko lo ko no se peru ki wa pa o si su ilonga ha aero ya faka mooni o egi a sisu kawais o la nia ai o tua o tamai e bosperi la malalo e pompomini o ku kaya ma ke wa tata besi o aki ke tata ma ke wa tata besi o aqui e tata pero le fare daí no papo você sabe mais depende fez o pentani no uma ou ninguém na necessidade vai ter boa de carro ou de pegar que não moia que me diz que na para para eu moa o lendo aqui aí de moiro aqui assim por notar aí a poder que tamata é que cambiar beteia alguma daga ya ta ha de ya mo be ha mo fa ya ya mo be ni ma o ye ki kanawa ona ilo ai asi o no ta kwa o ki mata pa le ha kwa aki ya na vete da kwa ni ye te na to na ku ya ku ai na na uri ke kita ro o ha mo pai o movente ai asi ya natario ani ko te ka o sisu na tu ai na pa na o ne ki asi ke sisu ke na tiki tiri ai o na wa ku da ni teta e mani da ko to la na parigiriti ai hala ko na ku Saya fai ini anak lokal, na naudus mai na muam. Ya o naudo na al muwa, o naudo na muy na nau ficava na o que. O sana, o te ofa, que te ia o pouco mais e qua pa e. O te ofa que puranga o ka pui do te da ai o pouco mais o sana que lang da po. Yang tu di Jerusalem di tempare ya kiri de makai ko di na na alu biai di petan patahan kau di kurma wa ke ku e ya di fa mata ni pana o ke fa ya di talano
mabuto ko buhin. Ay ka ubuno at iye ni tayo siyo ikaw mo ako. I'm going to tell you the story this morning. Are you ready? Okay? Once we listen to this story, I'm just going to tell this story to you. Think about Bristol. It's sitting too far. Okay? Anyway, it's all in the Sunday. Now, who knows what an eagle is? Who's that? Very good. What about David? Was recently dead. Oh, wonderful. Now, the story this morning is about the kingdom of the eagle and the kingdom of the bear. The eagle lives in the up in the sky, near the mountain. And the bears, they rule the forest and the jungle. How many of you have seen the forest in the film? Have you seen it in the school? Very good, eh? Now, eagle used to kill the bear when they come and eat the bear. And the bears used to catch the eagle and kill someone. So there was a few they were angry with each other, and they were decided they wanted to have a war to defend. One day, all the bears were getting ready to fight all the eagles in the air. Now, it was only time before the battle started. One day, this young bear, the name of the young bear is Bartholomew. What is the name of the young bear? Bartholomew, right? Bartholomew. The young bear's name is Bartholomew. Now, Bartholomew was playing around with a friend, which was a little butterfly in the forest. And because they were enjoying their play, they did not realize that they had come away from the forest. And they had lost the coverage of their safety coverage amongst the trees. And they were playing around in the open day. While they were playing around there was a hunter who was laying his trap in there. A trap, you know those snake traps that when you came in it, snakes follows. Very spiky, sharp, spiky claw. Well, the hunter was laying the trap in the rain. This poor young bear, his name is, what's the bear's name? Bartholomew. Bartholomew, right? Bartholomew. Now, this young bear was playing around with the butterfly. And he stepped on the trap. The trap closes on his feet. He was screaming, yelling, crying. The pain was excruciating. Now, very, very big. It was shooting down. The pain was shooting down his leg. He couldn't really do anything. Anyway, he was crying out for many hours. No one comes to help to assist him. So the little butterfly gave him a whistle by the bear said, "Come on, free your feet so that we can place a ball." The bear said, "No, I can't do it. My feet is on the pin in the trap. Please go and call for help." So the butterfly fly into the forest. Now when he gets to the forest, a little time from it, the young bear Bartholomew all of a sudden realized that in the edges of the forest, all the bears were lining up in there. Right? And he said to himself, "Oh, they all come to rescue me." But the thing that he realized, all the bears, they just come and stand and wait on the edge of the forest. He didn't come for his rescue. And then he realized, when you look up the other side, all the eagles are flying around from the mountains, just getting ready for this battle between the eagles and the bear. Anyway, there was a son of the king of the eagles. He was looking down, he knew that Bartholomew was at the pain. He asked his father, "Father, king of the eagles, let me go down and help." Father said, No, I'm not going to let you go down. Because if you go down to the bed, you are going to die. Go down to the bed to help this bear, young bear, Bartholomew, you are going to die. But the son, the prince of the eagle, ignores his father. He said, No, you have to stop this fighting.
All of a sudden, he fly down. He flew down from the top of the mountain, and turning around, spiraling around, and come down to where Bartholomew was. Bartholomew was actually standing there. He was afraid of the eagle because he knew that they were going to have a battle between the bear and the what? And the eagle. Very good. Now, the name of this young eagle was Joshua. Joshua said to Bartholomew, look, don't be afraid. I'm going to help you out. Help you. So Joshua was trying to pull the clamp around outward so they can free the feet of the foot of who? Bartholomew. Now when he pulled it out open, Bartholomew pulled his foot out. He was jumping around with joy. He was so happy. He was actually acknowledging it to Joshua. Joshua, thanks very much. You are freeing me. The pain has gone, and I really, really feel it. But when Joshua released the clamp shut up and clamped his chest, going into his heart. The king of the eagle looked down and saw the sun. And the sun was really, really angry. He was helpless. So he flew down. And when he flew down, by the time when he gets to Joshua was already dead. He died. There he came to free of the bear. And when the bear was actually free and rescued, he accidentally killed himself by the hand he tended in his chest. Now, all the bears came down, all the eagle comes down, and the king of the bears thanked the king of the eagle for allowing his son to come and rescue his son. Since then, all the bears and all the eagle has been friends ever since. Sometimes we have to do some very good deeds to help our friends. It was in last week we had the preacher says something from John, week before. He was reading out a Bible verse from John chapter 3, verse 16. For God so loved the world, can you repeat after me? For God so loved you and me. God so loved you and me. He gave his only Son, Jesus Christ. For if you believe in him, you will have eternal life. Once again. So, for God so loved the world, which is you and me, He gave his only Son, Jesus Christ. For whoever believes in him, he will live in eternity. Thank you.
Vai kau tamai. Sebani, aku itu yang lain, bukan. Sebani, aku itu yang lain bukan. Orang yang pada dia, poet Muhammad Abud. Apa yang langsung itu yang poet tahun kedua. Padahal ni pada kaum manusia, padahal ni pada kaum mau family, jadi padahal ni sekitar lagi dan pertama awal sesi. Padahal ni apa ada sih, apa ada tangan. Jadi kalau mulu harus kita pandang. Dan masuk ke bulan waktu tahun ini jadi tahun akal dinas pokok mengui aku mata fokus di pada pun namun tetap tahu preso aku di fanya di pokok ini jadi aku tahu ya ni Filipai bahwa bagaimana imam desiono Filipai bahwa imam desiono PE iyo ya tengo motor a PE aí na classe supo aí eu me desafio e ama o tua na ikai de lá aí está tal o tua
ko me na ki ha ku ke ya io che te modo ai lotto che ai lotto nalia classe supo ai andiamo in avvio ya ma qua e nai kai in lao in tatago qua con me di ha ku ke ya ka venga ku pagamo e payai ha tasi tiri dari Osivani kako itu otai muhitan. Koe sapati uraki pogeni koe sapati koe huji pasione. Koe sapati uraki koe huji tapu. Ahu rapien pea otau ke kono mapai ke ngandlan paka otau mui dia mas das pakalisiane lalu valenti keko aku ophala helan ko ni lan valenti o para mahino mai ko toma ni ta fodonga ni mahina haita para kalisiane o ku para mahino ko ma ya ala kita para tomar la ni vea matau tui e ego si sukai. Pero lanu ni o tau konongai de vini ko lanu pare o ku o fa o lanu ni mi lanu ni. Lanu kula lanu. Kai mo ku ya lanu ni o ela de mawai a tempo de ko mawai pare to ku vai vaian e papo yang ka bolan dia pun ewo ya ude alan wai pelan pula ude fatai de maria ai tata e ke meningah nau ai fai no ke mas pelan dia berasio angai tapi pelan ini ude hanga o pom alan wai ni tetapi dah fononga eta lotonga nofu i loto para tomar amor ta muy ya y wike tabu pero wike paso ni ahí ta fononga i karusi fai a base de papá que te van con ni me anda ta kita y el para tomar boya y ta y tete da de kau di awal lagi tamai di lagi kel pe ai rodo mai sahabat pa ni tadi ilo kanau pana ko sahabat ko ni ko sahabat nai kononga si sugi ki Jerusalema y de fononga faratu ya pai ko pamer mahunga ko fononga faratu si sugi ahon Jerusalema Pame na kawa beya e kakai na kai kame na wanga ko ai be a sahabat ngana na te ke pame ko ni ke tari ya ke tau pin o na te na ko ai ke sare e ka to na ko pa se sama ko di ko polo la kai tai ko ni te ke pa so ba ko no wa ki ke pa no ko kai se sare ma o ta ta e la i pame ko la niu o cantar e tue a tau pomi ko ki paso protonga ini e te ko paso wa o fono mama si suna si ko wa ko na fono mai ko dia ma lo te ta pero ya na me la he de so wi bo sina e taulawa e pe si su Kita kita tak main kalau kali si gon go firma fanon ke nau fe lo ko si su paham mai gon go me ala si su pe kilo si su o hoko no tai o wa ko sentai ke ayo mo ni o tai na de si su ke hu ya tau ene kon aro ka si su fono ma halo mo ne ka wa ko fai dengan misiona na fa ka puri be ame akoto
Pai mo manatu ki he kore Amerika ki su ke riri ke mo si wai. Ko foi le ava si su ka me le te ko no tai. Ko hono ina na te ke fe ma si su ke faka loia. Ko mi sa ya, ko aro. Ko mai na ni me ke na mana ke kana faka puli be ke ka wa. Na ha ka mo sia te mo do PPD e ne ho mai ko tonga to ko te vai be sai be sai da tu ko a ko vangi fa mo mahaki ko ya na e puli be be fa puli ko mo e PPD fa a ke puli ina hu ke ko si na da ko na vai mo da no ke ka mo e fa mo u yo Lazarus has already been dead for 4 days. Mary and Martha sent a message to Jesus. Jesus, come, our brother has died. When Jesus came, it was after 4 days. And with that 4 days, Martha and Mary told Jesus, it's 2 weeks now. It's already been starting to begin. It's already been starting to begin. But Jesus said, no. Lazarus was one of my beloved brothers. So me ako si Sunan ni fight Lazarus ina ko tumbay niya. O yan de mata. Lazarus tumay. O si Alpha. Lazarus tumay. Lazarus come out of the tomb. And he came out after 4 days. Kasi tayo na tua. Pagyan tayo niya tumuwi tayo na tua. Kalau foi tayo ni memang na kamu ya Lazarus ina fu ilo au dito. Na kalau tahu ngomong ilo ikon pa Lazarus. Teu ai kau siu ifenga ko apong Lazarus. Na ko fenga ko pa apong Lazarus. Fanong nga kai ni tapa ko to bia maman i tayo ni ko ya. Ifa ui ko ko. Dan au kau Iseu sale ma ke tau sio. E ko fe to ta ko. Che na po pila na sa ro se dai mo ya. Ui na ko foi me na fe sio ka kai ko mo la sa. Ko fa ha wa na si su me se ko o ma mai ko ni be ta ni ma lo wa. Me ke ne so ni na lau ya ma ke tau alo to ko ma ha to pinta mission na o mai as. Na o mai asi o kamata ke to kola ke mai grupo fai hega de asi o Jerusalém o yo Jerusalém o que tal lá que mai na grupo que o na grupo que do ni grupo na mai mo si su ko ka tu i si su grupo ka si na na o si kamata ke na tu i si su na na ma ke be na to grupo ka si na fe na e ta o ke si su ai asgo ni venga ko fare si che tao ai da mo grupo ai takai o na o mai che na usio ya la sa per tai mo na ku mai ai ko ko no nga e asi o pa ta mai ni grupo da ko ta mai ko na grupo o mahito ke na kai ko la ko e ko fisai na o sta da hang ko mo ni ko misaya na fa kau fa ta ha mo kau ako de kau ako ko hai ko ni ko sisu ko misaya ko ni me fa ko tu hono ko ya ko ha ka ko veo ke ya ma ko ma ko so ya ro ma ke fa ta wa ta na ai kau siu ko ngahi ko ngahi me ana ko ko na ho ko e o fa ai natura ko sisu da mo no natura ko se vali ka ko du o ita teu pena me to la o ki si o pe na le so ni ka to ko re so ni ko so mo ko do me fa na ta o da vito che defini na le so no ka ta ba da ko me ve na na ta no ke le so ni un re so ni ka una ta no ni tu o una ta no ni se va koe sami me fia ko sami ta wa ta to ki ta wa ko sami ki wa ko sami ko ngai sami no ka u pa hina sami ko ta la ko sami haleluya ko
o sa me ta balu o sa me ya hiva ma be de paso ba hiva ma hen a sa me dia e si su mo de kawa pa pe na mal loto be si su e hiva ma be o sa me ta balu le ko sa me go ya ko sa me ya ko palo fisai kiete Karaki kita itu adalah wadah sahabat besi wafitu. Okia yang aku mak besi wafitu. Me ada yang mau o maulau di tonto mabala ni. Oku dia tu aku maya oku ikai kau. Ini tonto batong. Besi wafitu osan. Ai blau besi wafitu de be nanti umai mam. Kau mama harus suka. Kau tu ia nanti umai. Mama. Kalau kau mahu nak kaya awak, kalau nak ayat nak hak itu Allah tu, nak hak itu Allah tu. Okey, kita orang tak feel Allah. Itu pauh dia kalau dia mungkin usia dia, insana ni, apa ni, okey dia kau mahu, ayat as mahu benda ikai ke mana tu ke pos mupati insana. O Filipai, está no Filipai, fia Paulo, ini amanah, o vago no arrobo. Tapi ini aku tahu ni kuku tahu no don dan, tapi macam Filipai, lo tahu apa tu tiga Paulo macam dia di mana olah, bosilo, pohon tahu dia us bodoh bunga, kubang apa. Tapi dah ni aku toh Paulo Filipai, saya lalu naik offer boleh saya offer apa Paulo Filipai, memang itu nganga ini nanti mau, tapi mereka tu mau ay atau nganga na ia krisis. Kalau nganga punya krisis tu, kalau no dia maaki, kalau no dia mau Aisyah kalau no hang Aisyah Pertama yang rumah suruh rumah Sibani. Pia mobil lawan Aisyah besi mau kamata agibe. Nah hanga sinowa fakava dokter dengan kai yang tafuk. Koe me afaka fonu ai itai koe Palestina apa we kalau fatawa au popul ni kau kalau orang faktu mobil kalau yang usia mobil popul lagi saya sino lele mata malu menjadi kalau ni hangau kalau dia mengatakan ada popul lagi kalau hangau popul lagi malu kita tahu yo kalau tahu yo nak koy aku sini tahu yo uang ni buat popul yang ke kalau sih ini naruh popul kalau pasti dapat kalau popular apa ni yang normal masa itu pemain boleh ifade pun bagaimana fana itu pemain aku yang dia dapat kalau popular apa ini biar tu dia fok pemain boleh offer mah ifana pemain dapat kalau popular apa ini kau dengar popular kau dengar popular tapi dengar popular apa kau bonded slave. In the bonded slave, you can come back and ask the master, you are going to come back and be a slave for the rest of your life. The fuck my neighbor popular or mahino hopa de nga popular. Kapag nga popular ko ya hopa. Hey kay nito tukoy nga popular ko na. Daw ko hangareba he master o ave popular o tuki o no deri nga ke po. Kalau kau tahu macam apa, siapa yang kau tahu kalau dia ayah apa dia. Kalau sesuatu yang ada yang dia kan, ini lo kalau kau dia ayah, mana leva mama kau lah, dia mah popular. Dia fakar ilong, popular ya, popular. Kemudian kalau dia Aisyah, dah fokus masih banyak beri susu keras. Ane boleh kenal tu mah. Depois, kenal dengan Neo, itu dia ikan. Forma de supais, offer de tawanara, forma boleh kenal dengan itu tu kau ingat.
Lau sa me na whaheka ai lampu te lau i ori na hao si su lau ni ngoi la maki alu hoko te polosi ko ori ta ki lau o tangata ko ni se vani ka ko tu tai ka ko ita ko pakakau na fire atau kau di balang pom ini dengan ada ramai ko tui o kuni firma atau dua komen na ko le ko di pribadi que não ai loto pe o ane ko loto sukala ini ai na asiko ya asia na te tuang no tua na te fuaki no tua que ha e tau so e na tuang no fofonga que fusi no kaba da detalhe a Adriano fala o ngana bena ko le ai a Paulo que filho Dagoe tau fu pakato boya ai na dama we ga ni te kawa ia pita motion nan ke na o mai ali asi o mai asi na ka te to e pita motion na na tau no fu pakato o dai no to fe ka o mai ai ia kia o ko pa dai la ka va de to ki fe via da o avete paura di portare. Dopo quando mi dava la fuoco che stava aí, o fai paura. Dai na la capita da mozione che ho mai visto. Con me dopo da talato e poi da to pena poco. Con l'otto le rei quando o una di asi, poi da to pena la ho poco mai. Poi come sì io confiavo che fa oggi ki mo go no e po ni ko tu I te le firma ani ne de ko me ko to be o ata do ko me ai tu I ta ne tu ku mai ne ko ta to ki ta pa ti ka te ne firma para ko ni wa pita ba misione na ta ni ka ete de ko hai na ne fica ko mai si ne ta firma we e o pune firma o me a minha cor de amor e firma o assim tá com me agora o ne dava mais tá o firma o me eu fala fogo vai foi ele a fogo vai e firma o que a vaca o a me ne fala fogo na bem muito do mama tu tá aí já te cá onde foi que vai que tá aqui e me ko to no tá aí na firma we ki ai fo ma mo ki lunch mo ki do ai tapasi kame na ni pa fogya a kanto e tahaw firma we ki ai fo mu alon na ni pa fogya ni fo mu alon e osme al o dula ni mo wa hamon o firma we ki ho siri o firma o ni ho pa o firma o ni e tau siri ni te ngā ta whare ka ko mea ko ta mai e ni firma e ne mea ko na mai ta o mai te ke mau ka te riu ko no fa ko o do la ko ye ko ni ta do te ta fi ni a pa we ave te si o afi e firma o ni o mea Dapat kau pergi ilo kian, kau kan tak mahal beli lagi ni mak, mahal beli lagi ni mak, mahal emak we fana, mahal apa yang nak kau siapa fana, emak fana mo, abe fana am malang atau jadi, tapi nak buat isu ni, siapa lepas, dua nak, anda nak tahu. Kosan, mesfari, biar dia ya, jangan ada barangan di kosan, itu yang harus kita. Ilo yang ada itu, mungkin posisi pegawai kasih suku tayu, pokok kono tayu.
Kai de fa ka puli-puli. Ku Jerusalem ke ko tu. Foki Jerusalem pong-pong ke whakamaai. Ke bari. Peri kai ke to hanga fufu ko se vanidi. Ane whakai ko tu ia. Paman ko yang loros. Ko pam e fini kana lo. Imagino que foi de apoiar el autor. Si su ko se vanidi. Kapag tusiya o time kita ni ma tapi bituku pangyaw o mga mabalu pangyaw no balu o may hakitaw pangyaw no mabalu isuko pa mo na dito sa relevo no pegay ko Ese paling amplio. Pakai dia piona, pada kamai, bunga hiamun, kan mau kakwa, bunga mana wamai ya piona. Koto mana wamai tua, ko
koe mā whanaanga, koe mā maanga, ia koe mui anga. Monia e lawa e same, Israelie, e mau whanonga atu e otua, koe otua, hoa, o arofa o tolonga, me he tau tangata, ki he tau tangata. E vai ngata piai, ka i he whanua, ki he whanua, rau mai i Aotearoa e otua, o mau kawai he lau. Mau whawhikai ki he Afiona, o he whongi ki mau tolu, he o tamayo eiki he whaataro e otua, wamanapu ki mau tolu, neo ma koe tue e Afiona, ka koe Sewaniti, te koe tamayo eiki e Afiona, ko i rege ke tatau ka mo ki mau tolu, ko i rege mahino ke mau tolu, ko i rege tau kautaha ka mo e Afiona e otua, te mau hoko ai, ko e whamili ko toa pe mau tolu e taha ki e Afiona. Mau whaktai e koloa whora ko whai, tono whahino hino ki mau tolu ki ai e ahoni e otua. Tolang langi, whaka ngei ai Afiona, i he Hosana, i he hako te rita e otua, ai e koe Afiona, ao alona ne whaka ake kui, nane whotu ai pipiki, e reina tae otua nā moi mate, nane whotu. Te ākoeli, neo hong ne tuuta i Jerusalema, teka ki haas, mau whawhetai ki Afiona, oku laku lai pāme e o toa ka mo puru at mau tōi o mau ngai roto ke haere ai ai alo e Afiona. Mono e toa i e ahonu ka ke mau whai ka ilo. Te koe uhipo hoko i he tau e ua whena ki mo. Neo na kai misi o hanau tokolahi. Koe haere i he asi aho alo. Kanana o mana ki tene hoko ai ke whatu i he mama koe. Ka kia te mau tolo e tua ko mau iro ai iku anga. Te mau whatumutomo i he Karamafua ai aro e Afiona. Ona ilo koe aro ki Jerusalema taulaki mo e whainata. Koe aro ki Jerusalema e tupu hifoia ki lao. Aro ki Jerusalema e o tua. E whai ai a hono pagu se whai koe aro e Afiona. Ka he aha koe ni mau ngaka pe i he pāme e o tua. Ko hiwa whakawhita. Hena talo ai fori kakai e aro e Afiona. Kareri. Te i Samaria. E i tuota i Jerusalema e a koe. Mau whakawhita. O kukai hoko mai ho alo. Hoko noa pe te tae tokanga. Neo kune heka ki ha ase o tua. Ka maongo e whese a rau pāmi ho mauroto. Fora pulu mo mauroto. Haere mai ai aro o e Afiona. Moni ai fora. E peruki ki ai e tui ko toa pe. Lea e lelo ko toa pe e o tua. Vedeane. Whamoni. Aro o e Afiona. I suka iskoia ai Isaias ko famo ui al mama. Lama e marawa ko to e tua ke hoi ke he ke haka i lan ko tau sui. Hai fare tangata mo hai fare a fin. Taro mo file moi ba mo mau fa nau e to. Mau matu ko e an ko e mau fok. Ko mahilo ka te mau tolu. Ko mau lo to ton pege ia hatu. Ko mau ui o te tonu pege ia he whakamu ui. E reina tae o toa ko mau family. O tau pege ia ha mau lo pāme mo puru. Ke auna ki he aro o e Afiona. Tā waki ho tamara iti. He o toa i e hoa ka mo e family. O nga makapuna.
Waka ka mono ha tāpua e o tua. Lawa ke ngā whatongia i siasi, ka te he whanua. Te whoke o tua ki whamiri. Te maulawe ka mautoro he monu koia. Kore te awhiona. Awa te mua hao whorwhora, te te ngautoru kai te mau inasi he. Ka o mau inasi e o tua i e whorwhora o tuku mona whaka. I ngautoru ko whai hono ruru o i tema koia o i purapura o i ofa e awhiona. Ma tulora mo whaka kata mau moui, nena ake e awhiona. Mau kore ne whaka ko Jisu Christo mau whamo ui e me. Tapa kara tio samai, tua, real, una mai mai.